Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Lupa nama na nalami ko. Jadi pa kita pangeling ka. Kami tay. Dito na cuaca aku di walangian ya. Security untuk jagai. Ya Roni rodo waka mantaj security. Agi nang kalau ka salah-salah gaw. Juga sih salah gaw ya rodo. Cuma de waktu kai. Pak Marenwa suna ilo ya repangka ilo teraka. Magi na law si tapi seruk kor. Nah, mabuan ya jibari. Seandainya naro de ubuang ya jibari. Mak deke si kibangkai. Engka na yama. Ganan ako paku. Pasti macam isi rak jibari ko ya. Padahal di watung kan. Karu duga seding. Menlo ka matiin re. Mapere to na. Nengka topang. Matiin re ka pa yolo. Nawa-nawa toto. Pada deh. Gana anak mapiri ker. Anak lolo ka tahu. Tomatua. Kok ikut aja. Pak Haji. Cik dia. Oi. Lihat ni. Yo Haji. Bek kasih. Tani dia waktu kerot tu nu buang Haji. Yo, ampun Haji. Lepasan nak kasih. Sangat rolari. Wah setu ni Haji Bari. Olo ajer pak. Na wetan. Apa itu saka-saka kararia. Cik di mana? Cik dek ko. Olo de na cuker. Labu. Oh. Lalu panima dah songkok nah. Kebopa. Dek kapan kena selesai si pengenan liai? Rantas sak peronan ai. Man rasa no. Pasti no sape songkok ni ai. Dek no reko. Anu, tadi kita perbaiki sepeda.
Dari tadi tuh kasih tak bagi terus eh. Senam mo ko. Pintar jam mapelajan sepeda. Pintar dari tadi kasih tak bagi terus gitu eh. Jadi deh banyak ceritaan kau. Herwa sengak jibari. Hak jibawam. Tapi di gaga mana? Walau di ucuku na wetta ka. Makin na ka bangkuner. Bangku teh setunan no. Tiga apa isungku kurung. Barang kek ke rumah. Tuku den cukup pasti mak denai. Tapodo na di marunay tak jibar. Hai. Wah, tepat. Agak sini jam ya ron anak ron. Sebab dua apa itu? Ah. Lagi gak kuro deh. Mandi harus sepedaan. Dis, masalah enggak? Kalau kasi begini, masalah nih. Nah, gini. Makutanam ika apa? Kau banyak tahu cerita nu. Nah, kan. Hei, agak anak masalahnya ro. Dewi sengi apa tepalas minasal na pada cengi. Nah, Nadek gay tak solahannya sampai dah. Kalau matu meh naik burak jam-jam kali ini kur. Pakai baik. Maya pada cengi sepeda. Baik naku masalah sepeda milik pada cengi. Kayak ahli nai. Yo pada cengi ni apa? Boleh le napa kutungan ngiro. Ni ano cekaru na sa dimi tatungi pak. Iyo, tapi wani ro pa na. Utesio lo, babiseng ag kerusakan na to. Iyo, ano na ro? Kasih. Tunggu kau. Tumukos sepeda baru tuh. Oke. Tadi mana aku tuh na Utesio lo. Aku made ni palisuan no. Oke. Yo. Harga yang sini tuh. Kurang yakin kaya tapi tunggu mi. Oi. Tega. Ke rumah yang mantar kami bapakku. Cek apa ya? Mana pak? Wendro aja deh. Jelas yang songko di waranta saat ini. Itu kapan yang kacem di punah nak apa ro? Mama. Nawat di songko. Punah apa mati? Bukan di punah lokas sapan. Apa dari pelajaran? Oke bapak ya. Kita panane suruh malaway. Berarti Pak Enrico. Jaka sa di motor liwat dekat. Napa jumpa di? Iyo. Napa sih? Kamu tiwir kayak diki. Why? Wah, gira di gagi sa nai. Mana si godek to gaga? Ana suruh ya. Takut tahu na mata aja liwat to nekaku. Gaga aku boleh ka? Kamu tapi na inung ya. Iga mana ya? Masa desing bapak. Anak-anak gitu nih. Bi.
Tiba nadi. Dia cuma pihak Haji Tony. Dek, bapak nah Haji Tony. Oh. Bapak anak Haji Maneng. Aku ulah siaga biasa ngelok Haji. Tahu siaga le. Aku ya dari Butelu. Jadi kau si bapak anu. Asal na bapakku Haji Tony. Oh, cah. Asal na bapak no Haji Tony, asal Tony Haji Tono. Itu sesuren na. Dapat bola na. Haji Tono. Oh, Haji Tony, Haji Tono. Allah. Satu cuy aku biasa tu ku becu. Iko na na. Iya. Mak lupu na tu nadi. Bahaya na tu. Oh, Haji Tony. Sebenarnya tu bapak tu tanya Haji. Mana kita ni Haji? Tania. Pakku cari tanah. Lo kayak umroh biasa. Dan nasa ni pulih Haji. Nasa sebenarnya tu bapak ni ko italami Haji tempe lang. Di tengah-tengah mi Haji na. Dia na pul. Boleh mi umroh na panasa ngalin Haji. Dapat dah iya. Boleh mi Mekah umroh. Iya. Pada toma tu tanda toma Haji. Anu, boleh kat memang Haji. Umroh karo napa Haji. Pada bapak ni tu Haji Tony lah Tony. Agak pek ujam ah. Dia gagal. Gagal. Oh. Mageluk ka penyewa kat mantaji security. Penjaga kebun. Anak tomang gua takut. Percayalah dia orang gua takut topa. Jadi tomang kau tu, dia maga kesibukan tu. Bah sibuk kau ya. Masuk dia kerja mana? Tepas sibuk maga kau. Lagi sibuk enggak ngapa-ngapain. Gaga senanu jamer ro, dia gaga sibuk aku pakro, enggak ngapa-ngapain. Pakwe lo kau jama. Kerja mah. Anu mia pada mi cerita anakku kasih. Elo ko ga? Ano sero? Elo ko tadi. Pak aga jama. Anu kasih pengamanan. Pengamanan. Celok mak. Elo mo? Iya. Oke. Karo anak muda harus aktif bekerja. Pada yang ke bisnis dulu. Minta tulah aku mana garo. Jadi dewasa lah aku ya mangkang ijagai. Jadi koi ko sebagai security, anu hansip makro penjagaan. Iya. Toh daripada dia kamu jama kiri kanan mo, toh Kiri kanan lagi. agak pai matiin roboto manre. Mohon rebulai. Tinro. Pada mah tidak kok jelaskan korek peraturan nai. Koi toh lah kok tu korek ko diki anu jadi pak kue internal agak sih interview interview korodo to ni semata interview tanah-tanai bahasa Bugisna pas setiap elemak jaman teh tanah-tanai rodo iya senu Panggu. Panggu meto mi dega malampe nama poncona Digagai panggu. titi oh panggu titi umur nu siaga ni makokoy Si tahu. Umay. Ano kasi tahu? Apa cici mah ulang tahun? Bango to pastaan. Aku lang tahu di menjamin umur saga. Si ano na umur na mereko? 20 na. Cukup umur ni mak jamaro. Oh na. Pesan ni? 20 umur na. Pengalaman kerja aga. Redu. Anu redu. Lame biasa kawan ni. Para ikut tu 5 lame ku aga Lame na tong bapak ku redu. Umat dar lame tiga. Dek cek dek mi untuk alih nami dek na balu. Maksud tu nalok kana saing. Kawan bapak anu kerja musaing haji baring. Di luarna. Oke, berarti magelaro apa miseng sistem akar ubi itu. Jadi miseng keamanan apa ko ga harus menjagai.
Usut to nak kira dulu dia nak di macawe teleponel eta. Ya karo bisa maneng anu na. Duk mana ni? Berarti bisa maneng program-program na lami ako Pengalaman nak kalau lami. Oke. Jadi nomor siya ka sandalan nuro. Kita pula ruah. Mamay. Ano kami ito pula ruwa? Si Karo nomor na gar. Pabicu-bicu ki 50 na. Nah. Ya na si Karo. 55. Iya pak, oke nih, pasnya 55. Jadi pak kue, sistem kerjanya tuh kue masih sip kita kue. Bisa mata masih sip. Masih sip jaga ni. Oh iya masih sip. Profesional kue ya sistem kerja aku ya. Mana pak jaga lami nih, profesional tuh. Jadi sip di jam kerja anu matama ko tetek pitu, akhirnya tetek 5. Rile kena ruing. Nah, sip 2 matama ko oleh tetek 5, latu tetek pitu. Riwen nih, kena subuh. Terus jadi 2 sip ko. Pak, dia mas sip ya tu. Ya mi ada legu. Ya, intinya masih sip kedua kolok kah cari tanah makro. Di kedua loka maka dalalu tetek pitu kan kena tetek pitu riwen ni. 24 jam makro. Ya he, untuk penjagaan pos 2. Aku lei ko kumajaga he pos 2. Pos 2 ko ya pak ko he, dek menarawangi gang pangai. Ang kama nunang kama alarm na ko anu. Kung kapangat tama. Ako pos majaga weni ko ki pos di mati ko lo kami tak rumah. Gini, dolo. Mana lo? Mana ni? Tadi ku mana nyai? Boleh ke rumah ini Dendre, pos 2, betul ko he. Ya na pos di he. Ko majaga ko ni. Apa ko he? Liwat rawana pangai. May galak de laleng. Apa nulin nangi polis alo he? Biasa tuh tak manu boleh udara. Ini sengaja ngarin apa? Kayak luti kagak magai kak. Ini tanpa pulir memang dulu kok. Jadi aku kohe harus maksimal penjagaan, nah, jangan sampai lolos. Profesional kok tuh? Oh iya profesional lah dek bang bosku. Jadi makai siap nomor jam ya soy. Bah, biasa sekarang. Oh iya oke pak. Jadi baja pertama no. Mana nama kuku? Aja pi. Napa titik siaga nih rugi kak tuh. Mak bila gaji no tuh kapan aku mata nih soy. Apa ketuaan lo ya penuhi ada panggilan mau penuhi itu panggilan. Seragam no di. Kena pakai nah untuk seragam nih. Anu ceritanya he. Barik nih. Songkok dinas. Yo songkok dinas. Cuma selesai ro. Iya. Ya lagi bau na pusi ka apalagi ko pakai pasti bisa ko. Itu lino bau we. Overdosis sama ko. Oke nih Pak. Kasih. Lah mau apa cakap ke tunang darat ko. Jadi baja tamak no. Siaga gajina. Gajina. Aku gaji aku sesuai dengan standar UPL. Gaji sing UPL, UMP miseng. UPL tuh upah penjaga lami. Aku UMP kan upah minimum pekerja. Aku ya sistemku Tommy. Oh iya. Upah penjaga lami. Siaga Anu 1,5 juta siulang. Dek nolai papas 1,5 juta kah? Iya Pak. Benar, 1,5 juta. Ayo, 1,5 juta. Kayak mana Pak? Kalau Pak nih, ngerai aja mele ko. Pakai songko Supaya naisa ko anu naisa ko tahu kada Pak jaga lamin na anu. Haji Baring. 1,5 juta tau? Iyo, 1,5 juta.
Weh, sepeda baru. Oh. Oh, anu na piye kandal kore sini sampai. Ngeng. Hei. Sepeda baru. Pastir kau tuh. Tidak bisa kau beli. Ngeng. Ya aku dong, ngir pasti. Ngeng. Nah, sepeda ro, di pemotor ro. Wah. Si Sekut bila masuk sepeda. Nagure mana kah tahu? Nagure kapan aku sukses kini? Lah, suki nagure mana tahu? Dia lagi sepeda baru. Di paru, na 50 kampung. Na kocen gimana nih kampung iko? Pasti mengemana jariku ya. Cerana setiap lalu kak nagurai kak. Oh, mama lo kak nak kuasang itu supaya naik semangat tu makanya sepeda baru. Hei, halo. Tahu itu nih. Mana nih? Lemana ini anda pulang pi. Mana nih? Siapa suruh kau percaya? Iya. Tapi harus dipercaya sama semua orang tapi cari sana di. Tadi. Halo. Padi tak songko ker menra. Yang ngarep pakai er. Sesan. Aduh. Mak darah. Ih, kau madu kelem. Iku baik bangku. Kau makan dulu ki. Iku ha? Maging pagi sangko ko. Di sangko no, sangko dinas ya, di entre mana runtuh. Sangko dinan. Nasungko ya tu. Sangko paling suak. Ajar. Aga. Wih, ketulungan bayi mak darah. Wih, Tiga. wih masukan Rena. Wih, Abi. wih kepedaran. Masukin Rena, masuk ni. Tolong bangun. Gede-gede, wih darah ni apa? Wih. Abi. Ijai ya tu, ijai. Wih lo apa? Abi. Wih, ijai. Bruh.